Football Titi part jasari somsari pakwana ngai thavele donta ila Championship playoff chuan boruak anei lian zela a champion in English Premier League an khel thei don awangin boruak asang lo thei lo ve bok hetiang kara hian semi-final line machon Southampton le Boro in khelma khan Southampton lamin an spy ani kha Boro training an en thla a video hialin an lo la ruwa kha Boro lam hian an man chuak le si chuwangin Boro hian hei hi remchanga lak tumin semi-final a an paltlang zolo gol ni gol khata chakto final khel mai tur Southampton hi playoff khelmek atanga pai an ngiat ta a thu nei tu sanga Southampton chet dan hian infiam na thiang hlimna le dikna ati bor bangani anti thu nei tu sangin engting nge thutlungna an siam don ala hriat lova ngai ven ero a hlo hle he thila hian thil thlen dan in dot toi fel deuh hlekin soi chiang talokila mei ni saria khan spy chungchanga hian EFL in elna bua saitu in thu an don bo zuin eng ang tak nge ani hriat tumin an chui tana mei ni riata in elna bua saitu EFL hian Southampton hi en thlatu an ni ti in thu boy an siam sak mei ni kwa a Boro le Southampton te hian semi-final first leg khelin gol khung lovin ani ne to ka mei ni som pahnia semi-final second leg khelma dar kar tlem te chawa om to ti in Southampton hian thunei tu te hne na internal review nei na hun an deal bela stay ri lock an deal ani ber chu ti chuan mei ni som palia in elna bua saitu EFL lam hian he thil hi chinfel ani ma chuan playoff final match khel hun tura an ruah mana final hi an khel tir lo mai thei ti an soi ani mei ni som panga a chuan final ticket an thal nu dar kar tlem te a Boro hian championship playoff atangin Southampton hi pai ni ro se an tia thu nei tu te hne na Boro hian Southampton hi pe chuak turin an ngen ta ani Boro lam hi an lung oi thei ngang lova hei hi he thu buai ti so sang zual tu berpo ani Everton senior player Seamus Coleman chuan kum som pasari zet acham chil to Everton hi season kalmek zowa achua san do na kum sang ni pakwa Irish club Sligo Rovers atanga pound sing ruk chawa Everton zom tu hi tuna kum som thum pasari mi ni ve to in kum sang ni som ni pali dai to khan Everton ta na Premier League in lan tamber record asiam towa tuna phechon Everton tan hian Premier League bi ka match zathum samsari pathum khel to in gol somni pahni akhunga asi somni pali anei tel Premier League big chau ni lau in elna zong huam ero chuan Everton tana match khel tam somna ania ani hian tun season Premier League ka mabak match nia hian voi khatal ain lan ani chuan Everton tan in elna zong huamin match khel tam zual pakwana ani phak don ani Bournemouth defender poimo Argentina center back ni bok Marco Senesi chuan season kalmek zuwa chawna thar ma chhonin ain puchuak don ti asoi chiang ta a kumsom ni pakomi hi season kalmek thleng chau contract nei ania contract po sei atum to lo awangin free transfer in ama be se tu zinga adu ber azom thei don ani Bournemouth an player thate an chan thei hleya season kalmek tran dona season masa a an center back rin roll pahni Zabarni le Dean Heisenbach an left back rin roll Milos Kerkez te an chana an forward poimo Dango Ouattara po an chan tel an nuwa kum in classic transfer line Anton Semenyo an player poimo berti thei an chan leya tun season azo nuwa an team manager Andoni Iraola an chan don boka tuna an center back rin roll achuak don ti achiang le tabok an player thate an chan nual nu khan tlaniam hle tura ngai an nia ma se Iraola an thazeta kai hruain team tha ani zui le ngal maya tun season a an maba ka tangin point ni an hlo chua bel chuan Premier League ka point an hlo chua tamber record an siam thei do na tuna hian te bula parukna ommekin season thara European competition an khel ngai be seina asang hle an club chanchina European competition la khel ngai mi lo an nia chuwangin tuna an din mun hi an tan chuan hlotlin na lian tak atling meka ma se chuak turte awang hian an hmalam hun phur om tak hi an zonga phurin an muak theilo ani tun season zowa chuan player tha mai ni lovin team kai hruai tu an chantel don ta ka wang hian he team hi season thara chuan an tlaniam vele luai mai theye Matthias de Ligt chuan kum ina FIFA World Cup a khel ve thei don talawa kum somni parungmi hi ni kum November thla a Manchester United le Palace in machon nu khan United tan ain khel le tamia lawa anung jang lama hliam aneya hei hi zai ngai ani ma se zai adu lawa chuwang chuan
hun rei tak be seina nen zai lova dampui thei ain be seina a be seina a chom nung thei ta lova zai mai tha ti ta in an zaya hei wang hian a chol deuh wangwang ri angai don season thar tir lama ero ain lan thei be sei ani Real Madrid forward langsar Kylian Mbappe chon boruak chia anei chunzom zela ninga ni zana Real Madrid in La Liga matcha Real Oviedo signifya an ne tum khan Mbappe hi bultan tu zinga atel lova Adam thato ti fans lamin an shresi enga tinge Mbappe hian bulatan lo ti zona aom pha hetiang thuleng kara hian ama Mbappe hi insum tabik lovin atong chuaka 100% in kadam var toe bulkatan lo chanchu kan cochin kan squata striker adu than palina kani wangani mastan tuno Vini le Gonzalo te hnunga ka oma bultan kain pe thlap ma se manager thutlukna ania chu wangin englai point za atul Arbeloa nen hian buaina kan nei lova cochin adu dan hi pom mai tur kan ni bok Vini Gonzalo le mastan tuno te aya du than kani theina turin thazoka kati angayani atia Arbeloa an hemi chungchang hi asoifia velea in kheltan main Mbappe nen hian kanin bia a khatianga asoi tamai kha ka hrethiam lo keima chuan nililiam ta maya bencha pola om theilo player chu voin anga in khel bultan turchia kangai lo hrim abik takin final match ani lo le ngal phei chuan thile dam inkar match po ani hleinem atia Mbappe thil soi hi Arbeloa hian apha ani Arbeloa le Mbappe hi anin bengei ti chu a hriat thiam theia tu zokin nge thudik soya tu zokin nge thudik lo soi hriat ero a harsa Arbeloa thu soi Mbappe hian aman lo deuh nge nia Mbappe hian huaisen takin thudika soya Arbeloa hi atangam le silo tunlai chu Real Madrid hi an buai ma ani thu thar danga pheichon Mbappe hi atimate laka ain la sang lutuka hei hi atimate hian an hrethiam lo anung chang hi tha anti lo awangin Mbappe le atimate hian inlei china tha po an nei theilo ni te in tarlan ani le zela Spanish club ro pui hian inchinfel anmamo na masa hi anmani chung atang ngein ani ti achiang ta zel Liverpool tan tu ten Arne Slot hi an ngaina lo tiala bangse andu club ho tu te a po then khat chuan Slot hi thlauthak mai an nial to lo ni te in soya oma club legend te po in Slot dem na lam thu an chak chuak tam tial hetiang kara hian Dutch coach Liverpool azom don tuma Liverpool in official announcement an nei ma ni thuma Liverpool azom tur thu mani thuwa lo puang lok diam tu hi ala in ring tok hlea season thara Liverpool ala kai shoi chunjom tur thu asoyani kha Arne Slot hian season thara po Liverpool manager kalani chunjom zeldon ti hi rin na chan tur kanayani ahma sabera chuan he club a hian contract nei lai kania adot tu chu club ho tu lam nen kanin dorna kan ti ho na kha ani season thaber I mang lo ani chuan abik takin season masa nen khan min khai khin ani chuan tun season a hi chuan season ro pui takan mang lo chianga chutiang chu nima sela social na lo thleng thin te hi chu thilpa ngai ani e kan vai in chanpol kan nei thewa player ten chanpol an neya manager in chanpol aneya klapa midang te point chanpol an nei chu thil om dan ani hetianga social na tam tak hi Liverpool a chau hian a thleng lova khovel puma a thleng ka chungchang soitu te hi an chungchang soi ve kher ka balova an du anga thira ngai dan nei thei an ni ti ka hria kan tun lai huna hi chuan mi zong in an thlir dan te an hmu dan te hi an puang chuak thei vek season tharatana in bua saina tur kan nei na hmun tur kan hria a ruah man na po kan siama club ho tu tenen indoor chung zelin player thar tur te chungchang po kan soi hawa henga te hian ka in rol vek atiani Arne Slot hian asoi dana tang hi chuan Liverpool malam hun ruah man na a ala in rol veka club lam hian Arne Slot rin chanin malam hun ruah man na hi an siam ni in alangani nimina football ti big hi kan ti chhualo awangin Carlo Ancelotti contract chungchang hi tuntuma hian soikai ta ila Brazil national team kai shwe tu Carlo Ancelotti hian contract tharjiakin Brazil national team akai shwe chunjom zeldo na kumsang ni samthum FIFA World Cup thleng Brazil hian anram team kai shwe setia andu na pomin Italian manager ro pui hian rin omna thu atiam thar ani Ancelotti hian ni kumsang ni somni panga khan Real Madrid achwa sandon ti ati chian nuwa Brazil somna hi pomin international football alu chila tuna hian match soma Brazil hi kai shwe toin
voi nga achak puya voi ni draw na yin voi thum an tlom a result du thu samin thabik lo ma sela Brazil hian larin ngam hlea nga yin ma an so na an muwa chu wangin kumtam jok chel an du na an puitlin ta ani kumina Ancelotti ho hian Brazil hian FIFA World Cup an khel masak ber an tong do na Group C a Morocco Haiti le Scotland tenen anom ho Brazil hi FIFA World Cup a voi nga champion to champion ngun ber an nia kumina voi ruk champion na be sein Ancelotti a hian an be seina an ngat ani Michael Carrick hi Manchester United club how tu ten manager ngedatan an du ti kan soito kha tuna phei chuan United hian Carrick hi contract an zor ta hiala kum ni dai contract ziakila heta hian kum khat dang po sei theina turin thu thlung tel bokang u tiin United club how tu te hian Carrick hi an som ta ani United how tu te hian Carrick hi club nei tu te zingami Sir Jim Ratcliffe nena manager ngedatan an rota Ratcliffe hian apom sak nuwa muang chang lovin ti fel ngai angte an bo zui ngal zunga contract po an si mu ngal der Michael Carrick hian United hi tun season a Premier League a chau akai hruaya ma se match som panga voi som chak puin voi thum draw an neya voi ni chawan tlom win percentage hi za somruk paruk point pasari lai anei tlinga goal som ni pasari khungin goal som paruk an chua match tin point ni point pani bial lo chuak ji ang an ni boka Carrick hun chung bi ka English Premier League United hi team chachaber pol an ni Carrick hian ahna hi thataka atho awangin tun season Premier League manager chachaber choimona dong theitura chhop chua manager paruk zinga atel pha ka Premier League hian team tinin season khata match somthum pariat an khel thina hemichan ve match som pakua empo Carrick hian kai shwetling lo chungin nominia atelania then khat chuan hei hi an hel hle an hrethiam lova an soi selani then khat eroin an pom viau thung engpo ni sela Premier League season kalmeka manager thaber choimone dong theitura chhop chua nominee te player of the season tura nominee te le young player of the season tura nominee te chungchang hi soikai talokila manager of the season choimone dong theitur hian Michael Carrick ba ka Arsenal kai shwetu Mikel Arteta te Manchester City kai shwetu Pep Guardiola te Bournemouth che thatpui tu Anthony Iraola te Brentford kai shwetu Kate Andrews le Sunderland kai shwetu Regis Lebris te hi chhopchua zinga antela hei ba ka hian Premier League player of the season choimone dong theiturin player pariat an chhopchua ka chuta chuan Arsenal hian player pathum thoin David Raya Gabriel le Declan Rice te an thowa Manchester City in Antoine Semenyo le Erling Haaland thoin Manchester United captain Bruno Fernandes atel boka Brentford goal khung khol Igor Thiago te Nottingham midfielder poimo Morgan Gibbs White te po antelani Premier League young player of the season choimone dong theitur hian player pariat vek an chhop chuaka he choimoina hi player kumsom ni pathum chin nuailam che thaber hna lan turani West Ham United midfielder Matheus Fernandes te Newcastle fullback Lewis Hall te Brentford right back Michael Kayode te Manchester United midfielder Kobe Mainu te Bournemouth player Junior Krupi le Alex Scott te City player pahni Ryan Cherki le Nico O'Reilly te ming chhop chua ani vote omdan tura hian public vote le panela thu football expert te vote kaltlangin adong tur hi anti chiang don ani in khel result le in khele turate kaita ila nizana English Premier League match khat khelania Champions League khel phak tum an khel ngei porin om ma se din mun la ti chiang lo pani Aston Villa le Liverpool in machonin Villa khelmola hian goal ruk aluta he match ha hian minisomli pakhana Aston Villa player poimo Morgan Rogerson goal mashwai khungin Villa hian corner an lo chua fing taka mangin goal lama pet lovin anin pot para Morgan Rogerson vengtu nei mi lovin zalen takin aduna hmuna tak ball a pe thei pha a goal chiang hle hemi nu hian goal alu bel ngal mai lova first half a Villa hian sikhat fa in man ruai second half a ero goal nga lu belin minisom nga pakhanna Soboslai free kick pe ta tangin zalen takin Virgil van Dijk an atau goala Liverpool tan an sipur asut minisom nga parungna Oli Watkins an Villa ma a hroi pui velea Dominic Soboslai an ball a pet tur a chet lain atlua abula om Morgan Rogerson ball changzuin goal nai zoka om Watkins apasa Watkins hian amang tangkai ani minisom sari panina Watkins bokin Villa tan a khung bela Aston Villa in corner an peta Soboslai an atau chuak ma se penalty area pon seta om Tillemann san
Liverpool goal lama pet le ngalin Liverpool goalkeeperin asefa ma se ball per pau tore san nai taka tangin Liverpool goal lama apet le ngal Liverpool goalkeeper bokin tluchungin alo save le man thowa ma se man thei hek lo le ball per hi Watkinson nai le zuala tangin apeta a goal ta nge Villa hian goal thum goal khatin ma an hruai zuya an la du tok mai lo minute somriat pariat na a John McGinn penalty area pon atangin moisetin far post lama athlo luta Scottish midfielder hian ball pet athiam zia alantir minisum kwa pakhana Dominic Szoboszlai ball for atang bokin Virgil van Dijk an atau goal velea ma se Liverpool tan ahluto lo heminu hian goal lu bel lovin in khela topa Aston Villa hi goali goal nin an chakani ti hian Villa hian season thara Champions League an khel theidon ti anti chiang ta a Europa League final an chakemo chak lawemo Aston Villa hian season thara Champions League an khel dona anin petling to Liverpool ero Champions League khelo thei an nia an kuta engkim ala in ngat thung an hnuai mi te Bournemouth le Brighton hi an chak zel chuan match day nanung bera Anfield ta Liverpool hi Brentford laka an chak ngei angai don tuna parukna Bournemouth hi an chak zel chuan Liverpool hi an mabak match khata draw po an him don lovani chak ngei ngai pressure in atuam don ti na ania ma se Bournemouth hian tholeni zana Manchester City an mi khwal dona an chak zolo chuan Liverpool tan mabaka draw result ahim thei thung don ani Liverpool hian an club chanchina season khata an tlom tamber record an siama tun season a hian in elna sang an tlom bel khomin voisom ni an tlom tling ta der ani Premier League bi ka po voisom pahni an tlom tling to season masa khan voili chawan tloma ama salia po voili chau tlomin season masa le ama le a an tlom bel khom ai poin tun season a hian an tlom tam jok sangni somparuk sompasari seasona Premier League champion lai Leicester City voi sompahni an tlom tlin nuwa Premier League ka champion lai voi sompahni tlom tling le masaber chu Liverpool hi an ni tun seasona hian match somni pahnia goal chhuam masa zoka an tangte hi Liverpool tan chuan indom kun wangwang na tham atling ome Liverpool manager omto zong zinga Arne Slot hi Liverpool kai chhuai season khatna a top league ka champion pui thei palina ania Premier League era bi ka phe chuan Arne Slot hi a season khatna a Liverpool champion pui thei tu om chhun ani ma se he Dutch Scotian a champion pui zo che season a champion tharpo an la chian ma champion lai an la ni mek lain Liverpool chanchina sul nu cheber in elna zong huapa season khata tlom pui tamber record asiam puya a chet pui ema wang hian a ming thatna tur zong lia khuin a om ta vek ni poin alangani engpo ni sela zanina in khel tura kaile ta ila zan in rini zana hian European top 5 league zingami Bundesliga a season an khar don ta a tun season an match day nanung ber an khel don ani match nanung ber turani boka anti thindal angin hunin anga an khel vek dona zandar saria arwalin timin el zong te anin khel don season khar na tur ni to ma sela chiang lo ti chen ngai ven lo tak ala om furmaya chungte chu soizau talokila Bundesliga a hian champion a chiang towa Bayern an nia anni hian season khata gol khung tamber record gol za som pasari khunga an siam hi an puntir don nge tuna an khung za ta hian an thutlang don ti hi zanina an ti chianga nga abak chu anni atang hi chuan ngai ven lo tur thildang aom shan lavani teibula hian asang palichinin season thara Champions League an khel theidona tuna hian pahnina Dortmund hi an him towa pathumna RB Leipzig po an him towa chuwangin top 3 te hi chuan season thara Champions League an khel don ti an ti chiang to an qualify thlap towa ma se palina Stuttgart hi an la him ve lavani point somruk pakhat an nei meka pangana Hoffenheim po in point somruk pakhat ve bok an neya parukna Leverkusen hian point somnga pariat an nei mek bok anni pathum hian teibula palina ni anin chu don Bundesliga a hian point in za te hi goal difference manga chinfel tur an nia anla inpluk fo chuan gol khung zat atangin an te le anga anla inpluk le zelani chuan head to head an mang don chawani Bundesliga table hi enta ila Stuttgart hian goal difference a an sanjok awang chawin Hoffenheim chunga an oma goal difference wang chawin Stuttgart hi palina an niri Stuttgart hian away match cha Frankfurt tebula pariana an machondona Hoffenheim hi away match cha vek tebula som pathumna Borussia Mönchengladbach machon tur niin draw emo tlom emo chance an nei sang dun hle
Leverkusen hian tebula som pakhat na Hamburg an mi khwal thung do na Stuttgart le Hoffenheim an tloma Leverkusen an chak vai chuan Leverkusen tuna parukna om hi tebula palina an om dai do na Champions League an khel thei don ani ma se Stuttgart le Hoffenheim in point an hlo chhuak hrim chuan an pahnih ni lovin pakhat jok chawin point an hlo chuak ani poin Leverkusen dan chuan top 4 a om thei ani don lo thung chu wangin Stuttgart Hoffenheim le Leverkusen te hi an tran hle alanga ya an zinga team pakhatin Champions League an khel phak dona team pahnih in Europa League an khel thung don an ni pathum hian Champions League spot pakhat la om le Europa League quota team pahnih tel theina tur hi an changvek don ti achiang to ani tebula pangana le parukna a amhor bokin Europa League an khel thei dona tuna parukna Leverkusen hi pasarina Freiburg tan hian engtikong ma in le pel thei an ni to lo tebula pasarina amhor bokin Conference League an khel dona hei hi Freiburg Frankfurt le Augsburg heng team pathum te hian an in chu don bok relegation lam hi alangai nom nek boka tebula som pasarina le som parina amhor bok direct in an relegate dona tuna hian som parukna atanga som parianna Wolfsburg Heidenheim le St Pauli te hi point som ni paruk theu nei goal difference apo in thlau lo tak tak an nia Heidenheim le St Pauli phei chu an goal difference a in zat chi ani an zinga team pahnih hi direct in an relegate don ti achiang towa tutenge relegate tur ti hi chu match day nanung bera hian an chingfel don chau thung an pathum zinga direct a relegate lo om chhun tur tebula som parukna amor bokin direct in relegate lo ma sela relegation playoff an khel angai don thowa division niam jok atanga playoff khel tura in petling nen anin machon angai don chu wangin som parukna amor bok team chuan tlak theidan an la nei dona him theidan po an la nei don ani ber chu tebula som pangana chin chunglam hi chu an him towa an relegate thei to lova hei wang hian among lama om team pathum te hi relegation lam ti chiang tu turte an nia match khat chau mabak om towa an point ala inzat vek boxi awang hian an ngai nom san pa ve shrim zanina in khel tur danga hian Indian Super League endu tan match ni entura om dona rohmanna omsa ang chuan darnga atangin Chennai FC le Bengaluru FC in machon turati an nia darsari le chanve atangin Odisha FC le Punjab FC in machon turati an ni bok kan topic hnung beratan BBC na transfer thuleng atarlan soita ila heta hian times in tar langin Newcastle United chuan Paul Mactadue somsari pangain England forward Anthony Gordon hi shal an shedon lo ni in atar langa Bayern Munich hian athupungin Anthony Gordon hi in remna an nei pui towa kum nga dai contract German champion hian zia pui an tum iNews in tar langin Liverpool chuan Alexander Isak somni parukmi hi season thara tangkai pui theingei an la in be seifana heti chung hian mual sir lam ti changna turin kumsom pakomi Ivory Coast forward Ian Diomande an la be sei chun zoma Norway forward kumsomni pakhan mi Antonio Nusa po an be seya anni pahni hi RB Leipzig tana khelmek anni kumsomni pathumi France forward PSG tana khelmek Bradley Barcola po hi Liverpool hian an la be sei cheu bok code offside in tar langin Arne Slot chuan Sunderland atangin Robin Reif kumsomni pathumi hi laglu atuma Alisson Becker hi amalam hun achiang lawa chu wangin Sunderland goalkeeper hi Arne Slot hian laglu atumani Italian chanchin buten tar langin Italian defender kumsomni pakhat mi tuna Brentford tana khelmek Michael Kayode hi Turin club ro pui Juventus in laglu antum team talk in tar langin France midfielder kumsomni pathumi Eduardo Camavinga hi a khelmek na Real Madrid chuasan theidin muna ading meka France tan FIFA World Cup khel tura kauzinga atel phak lova tuna hian Tottenham in laglu tumin an helmek ani Football Insider in tar langin Roberto De Zerbi chun Monaco atangin France midfielder kumsomni palimi Magnus Aklisi laglu atum Italian chanchin buten tar langin Inter Milan chun Denzel Dumfries kumsom thummi hi Euro Mactadue somni panga in anshal phala Dutch right back hi hel tu anom nuala wangin ani hi tu ni pui transfer kongka hon huna hian a input chuangei arin omani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soizaw theina chu nile phot ro se